Патшалық пулы живебе жиғынна елғужалығын страхлав ергене улжынузем кердеші. Күнберге галаган сакуна Россия президент жалы бусны. Онда мен бірге сымақ пыны, тада шырышченесіне кышал мінлешінілік семгетнешінчен Екатерина Фомина галазагдардать. Россия ялхужалық министерствен кадарды веземді рахиртне жол шандалыға була шерещенезем 6 миллиарды тенгелях тагак тюсня. Шеремшичи регионда чрезвычайлы ларуда рудезе ешінна. Федерация бюджетин жень тагак сене саплаштарма 2 миллиард тенге уерна. Нума хужалық панхигун ингек синге крен сыхланасы шине алысулна. Страхлама хаклада кыт кыстещевізем. Сакуна улшынузем кертни ларударова улштарасы жанашы экспертсем. Малашне манчухле тугыш пятнине шуда илмеш. Унчень вара акна лаптаган вадар проценче юрықсыра 96 страхлав компания зинчень пулушу итма булдарна. Чамбигех документра чучандал кингекисен тишне балыртна. Онда халі вайлады варага гайны шумара, маларах юрларныне, топран шелзи сие шынныне дегертне. Унзыр бушне тагак тюснине энендермели ерге ансатрах пуле. Закон пушуихин прямешінчень вая кереть. Агропромышленность комплексне адаландармалы патшалық программинче ыты шенеліктен умай. Тепренек зень выл субсидий уйрас себе шығынна. Теплицы комплексы земтаваган зень тагагесене тегех саплаштармеш. Самахмай Чувашин реньку булышева пельдер Альдеевская агрофирма Ильня. Твачер буш ытла тараган ферма земдузан шак педем. Хуны укшаран ширинбелік процентне патшалық шамик тавр забарать. Шак пулужу юлать, ферма зем строит узан. Ширинбелік процентне капекс теперінде бір нахалық ракайла тавр забарать. Кажал шаммегех шак поддержканде патшалық пулужеве улма хумалы, шырулми хумалы хранилище зем пахча жимеш, упрамалы хранилище зем хабарца бірзан шамбегех тавр забараш. Унзыр бушне суры херчедеген хушалық сентіға кезен 20% саплаштариш. Малашне ача-пача вали тибетне сытрен шимеш хадерлеген производство ергелеген сенете болышеш. Вылых черлих пеш легенсем валиде шымылых сембур. Караплы вылых сене пықсада нужын хужалық сен жаме хукшау пайла забараш. Сеть пағалық не тада шутне үстерне жын пайла забараш, тада вағырзен бұрлық не илне жынінде шау кушана тавр забараш. Унзыр бушне кредит семидзен, субсидий зене, шак процент зене саплаштар забыма парать патшалы хукша. Ялхужалық министрі Сергей Артамонов самахибе иртнешул перен республика агропромышленность комплексне адаландарма 2 миллиарда тағырчыр миллион тенге девишне. Эше пучынаган ширим пер фермер, тағырчымге ферме, тада вище кооператив грант иліне. Кубалышу кышалды булать. Шиде сәрнере агроинновация предприятий специалистем фермерзем вали семинар земиртерме бушлеш. Унда проект ширма документ сине хадерлеме врендеш. Чувашингаларым вали Екатерина Фомина, Вадим Владимиров.